muri bawari business center wari bwana jina musinot followinga kutubuti kwa YouTube utake bakwana subscribing kandi ko likinga amazina ni Ramadan kandi kamera nyina ho umukuru Gilbert Muhanguzi tunjenda omiso no kwantohereza ansonga stars muna zimwe onakurera izuba turahanuya mu district ya Kasese kandi tuzakutayiraho umukuru honorable former MP aba Bunyaruguru constituency honorable Benjamin Kadete Buturo atsoka tugambana nawe bingi atisobore Kadete no hako bingi tumureba kuko tukumanye bingi na nasonga stars muna zimwe tokama leo tukikana na atkwatira na politics reka tumwakire abasoka bana denomination no bana bakoro honorable takwakira yeso kama tebakansa kumurama amwe no wa kamera na Rubirizi News Center mwe bari kwiza kuntayira kandi nabashemerwa ndamuse n'abarusha ba program n'abakwano bagereba mbere ngo tamuri tonera mbere ko wasanga turubize twara o takozere tokaba aho nanye no bari nyaka muhogo biro bya politics ubwire ngo politics zorgamo tanka kora business zito tureba abantu benshi bakumanya honorable Benjamin Kadete Buturo bakumanya imbere ngo bakora butiro politics kompata ko kumanya exactly chenyine biwo Kadete Benjamin Buturo no mwizukuru wa Magunda kandi mutabano wa Buturo au Chambogo Magambo Bunyaruguru nugo niyo just new page tera kumanya rugendo rwawe akutandikana kuzara kwawe nano kwipasa idahori wewe mnonga obya senkazarwa umucyara cyo mutima Christine kurga musumba tenda kuzere nawe na wa munyoreka tinka mumanyo kuba akafanchiri yo mwana kanazire kwesanga nkwetegereza nashanga turukatwe na antu wanje na wakafa enurita bene factory yo munyoka yatangira kuzamwe bizubu ni Jarugaze Bunyaruguru primary nawe primary yo kubanza suri nawo nargayo nazaga kan primary school mbale no twarigire nkuza mu secondary Madvan College wairaka nkuruga kuza St Joseph Nagarama kuruga kuza Makerere nkuruga Makerere nkutandika kukora na Red Cross nyoko bari mukatanu ko muri mugwamani na Red Cross nkuruga Makerere university kanye nemirimo ebiri ezo tinkuzigambo umunonga kandi yo mu office ya president ni nine nkoramu youth desk nkanye n'umucyara Aisha Kabanda pia nindebane MP Obina na mayanja nkoto ntwara turi bere bayito so nibona ni nkora tuku nkuza makene nibona ni nkora tukuna kuprovidinga ebya movement Makerere still tuchiriokwe kandi na chairman wa NRM uminyeto municipality yitwa Entebbe cyangwa masakaka rutura oyonchi cha NRM yes niyo kumanya no tweta products za NRM na za revolution tinkajiro musayigona but niyo kumanya niyo tukoriremo kandi tukozere kubyo kuba ubiye kinyine cyona ne basobota ba NRM chonkana Museveni okay okurugaho wa ruga Makerere wazo mu kusoma wazo mu mirimo wazo mu NRM ko rugiraho yongera uti tukant shoma turi no politics but kenarigiro mu Red Cross na zo parliament na rugo parliament na kwaroza projects stars mwe na zumwe nayo kubanza nkazo mu operation wealth creation no kwena wana argayo nkareba no shebyo kwinga tinki byetegerezaje nza kutomera na samuna argayo na zo mu rugodo road construction na para maka sente na katwara Kongo tukoreze ide sente Kongo banyaga
naza kurenga wano yenda kwetungura tukirenje ko ibintu byinjo mu rundu gumwe nibyanga nuko kushara mu specializinga mu project je yinyine yatezesha ya medical cannabis na medical marijuana abamwe bakwetenjaye muri ba business center umbufunze honorable yatugambiraho nko kwatandikire nko kwa urugendo nko kurugenzere kurunjaruwe antona kumanya honorable kazo parliament tenda kumenya cyakutiro mu parliament akigenderwa n'iki kuza kuruga kuri kuza kugira ngo uzo mu politics amyaka y'ubusigazi cyaje ndekane zo mu politics bukaburi yohereza none tukatwine ubunyaruguru na district cyo katine buhereza nore abantu abamwe bakoma kugira ngo twagira government batera umungaro umukambwire gwa campaign baba house center buke bukorwa ruguru chonko buhereza wa government butaruho so tukantushwara kugira ngo tukatwina miziga tapu rukumi rwenda nkaga na mwenda nari nshanzu nagumwe kuza kuzo parliament katagin bakagezaho gakora chonka center baziri so nkaza kuzo parliament tine mizi nkabunyaruguru amashanyarazi bakana bagahurra buhurra kandi tumanye twine district tine center ntuno bantu bakorengo dahandi nakuno bunyagusoma kwano bazukora so bikabye ibintu bishatu amizi engudo amashanyarazi abantu kandi benda nekirwaro cyo nkamagambira amazima tukatunga irwaro kugira ngo ise ya government mutakiza abantu mitwaro 20 tukatunga irwaro so nkantakakirwana sanye kabatu kagize bitu akoze twakora nk'abantu n'ibyantu biri mu politics kandi cyanshemiza n'ikintu cyumwe nuko rebe ngo kanagiremo amizi tukakagarra amizi gakagarka amashanyarazi twagatwara engudo twareta kayifu bazukora kwankaza kurwa mu parliament koza kilometers nshanjo na 8 za pipe ya mizi na no mutanks gagarukiremo nargayo twine kilometers 10 za first class maram roads amashanyarazi umnya nimanya ubunyaruguru myanya zisinyira amashanyarazi among the top 10 umuyihanga kugira ngo almost buri cyaro kina amashanyarazi no marwaro nkateka mu mfirasa zanje twakorana kamatani na leta scan na leta incubator na leta fridge kutamwishaga kugira ngo bakakora operation kandi kuzo parliament katwine staffing levels za around 30% z'abasaho so murundo gumwe kandi yo mu cyaro bazaro umukaza kaza kuzara cyonka bazarisa abagenzi be nubo bazara nubo bamuzarise atari umuzarisa kanagire umushawo yangambira ati tuwe turuhire nza kukireba kandi umuzarisa nkababiri bakora abantu bakorenga 10 buri zoba waza za parliament nzoka nkubone n'indwana kore ngo funding ya bajongeza twarga 30% kaza kurwa mu parliament uri around 58% staffing which was okay. Umuri ba business center umudakikanje tuza kumaza tumuro kace so kwantu gari kotarugaho I want this again. Falling. Chameleon again. And this time when I'm falling for you. Cause every time when I'm falling for you. Yo mukwano bakuwe. Yo mukwano bakuwe. Yo mukwano bakuwe. Yo mukwano bakuwe. Soge yani kupepezi, yo ai. Soge yani kupepezi, soge yani kupepezi, yo ai. Soge yani kupepezi, mami wabula onteka kuli moto bonkutula mutima. Sala ko school fees musonga z'omukwano mve mukusiba ekira. Akasana ngakayaka watonyese kuba akakuba akatonya wayasaka sana. you wanna give me the emergency baby, emergency. You wanna Umuri ba business center ukurukayo umurango akaba bitu izuka ngo abakuteka mu center twine rubirizi kwategezi nibasangwa
aho umurindeke kandi ibintu oburaro burungi munonga rebeka ngo waje no miso no kuba no kwasaganya ansonga zo buraro akandi zikangutunena n'aba DK Foundation aho kujya no miso kandi bakwata ansonga zitari zimwe na zimwe okupromotinga talent hamwe no kurebeka ngo bayambira abantu aho ko bateka musetu kana twiseho ibintu bingi munonga. Honorable yanatugambira ansonga obuherezo byaresere ebitanda of course wayikana na rugazi no bisangayo rugazi L Center 4 antanda kumanya honorable ebigendero bya nayo bakabikora kuko abantu bingi nosanga batakubimanya abamwe babimanya kuko za kusanga bamwe batakubimanya kikareta kusanga ngo bitakujya no mbantu munonga kugira ngo bimanye hato noreba ito twabigira parliament tukatwine radio ya Radio Grace so mukamo yagitwara mbarra kandi wawe or politician ari yo politics otine publiciste no bwakora ibintu rukumi no bankariyo nakora business otakugiteka radio nari ngo bwakozo mu rumwe tine mashanyarazi eri no mwiri mukawo muzo kabuzo umuntu ngo nakora kina atakukireba so tukakora byo katakabire kwa twatine radio so ni tekateka kurtoye twine radio bakabimanyire bingi cyonga na politics nayo no politics umuntu yatakuhagera no wakubikora naza kumuzamisho n'amatu agire ngutine cyo kozire nibibaho tubimanye ko ya mbere inako ko ya mbere umenyeto mbere rwawo yes emenyeto tukaziyamba munonga nka member parliament ngata kwasa kwa initiative yanjye nko muntu okuba tokamara kuba tuyine banka ye sente ngo waza kora projects z'eminyeto chonka kandi manya twine minyeto zwingana ki project nizenga ziba kwetagise kine ni ndwana kore ngutine project yakorwa Kampala nare handi etizire bunyaruguru za youth livelihood projects eminyeto z'abanyaruguru ka benefitinga munonga tinka ina ngambar sports okuba sports is basically umwana kuba physically fit koraki but titwa ikirarire ngo ruku transforminga wade twatwine mutimu zeso entagera nkachambara United kweza uniform zo mu bana but nabone bayizano bakora tuje ngo ryakuza no mpira wena ine talent nari ngubona mbaza kurgayo bine talent kuko hano rya Brazil so kanta kwasa kuba kwatero mipira nari mizano kandi nkorengwa ahubuzo bw'amani nubuhaye kore ngutwina eminyeto batine skills zukumara skill banchete nche mu Nyaruguru obukugu kandi wano nkoratara nano following anoza korengu ntura okakano kwanje kuntura nyine nobona ndiyo parliament yes ntwende sente zo mu UP na USE but bona bakorgayo tubine bukugu kugira ngo enshomese y'ibako abantu bashoma mute kubasa kubayezo bukugu so nkani no kugira ngo sente zo zone ziri mu za billions zo mu technical colleges na colleges of commerce then aho no kwera umwana ubukugu so ato turi mu Uganda je no wako kugira ngo washomesa UP USE umwana atine sente zo kumutekana ko muskiring yenyine yicire maza kubatine merumu so nkani ndwana mwango twatunga technical bude nafungaza kurgayo government yagishirize ngo batwereza technical ejo tinkumanya to bicire batini manya abaje mu government waba buzana baza kuba kwa product ya technical yita kuko bachipushinga tukachipushinga chiri no munanka ministry of police paper meaning no budget nchibacherumu so chiri yabarigeze shakurwana korengo cyakoraki cyakoro okay nka yabiro mwisengero w'abanyaruguru kandi kati yankokori abukoze no mano ukunda abanyaruguru yawo uri umunyaruguru ikiri nchitamboro miso ati norangu ni aro kiri nchigendo miso kusinzira bitekateko byawo biwasigira watebekana so parliament ni ndeva ngo turiyo nzo misho okuba kitwakozera mizi tukata kwasaga basanka district na rwana tugateko mu National Water and Sewage Corporation good enough nkagamba na ED wabo gija twatunga na capital yo extending umbyaro okagateko umbyaro tukachikakozerwe na kiriyo nchikorwa but bachererirwe munonga
amashanyarazi guha mu content do kuba ningareba bagatambwire wari tugakahibire ohinyi batatisi gatambwire nawaza kureba utwagire mu parliament na hati norebe ngo aruko impinduka roho in terms of government delivery nindeba district council yo nekora bari bakora tinkaje ngo bakora ekiro to kwikirira ekikire na ecyari mero kwikirira ekiro cyo nyine kugira ngo zakakwana mambo uzumba tsakanira kusinga ko batugambera uramutsa kwikirira uzo mutwatsi na kutonga umuntu wansi nasa kubutunga cyonkanki yataga kwindura ibintu byingi nibyetaga kwindura ibintu byingi kushanga no yetaga government yagati niyo parliament na president yase kubane kwatana saje na district council no vacancy na LC5 amwe na magombora so byabita kwatagana nkiza kwanga so ni no kushaba abembeza bari kwatagana batakwine ndaza kwanga basiso bwita imurongo mu kwatagana ni kureba buri zoba nicyo cyane tureba kubanza ukanu wiza ukwatagana nawe gera moti norango umparamente ngase umutsange iki ukwatana satere mu mbebemeza kandi uyo yitaremo nicyo cyakosa kubaho nintekateke beretarho kugira ngo tukatwina mu buzima bakagenda batwetera RDC wo mushuma akoyeta president kandi atakumanya byo gukora umurujungu tuketa populism akanatera kerere ni manyeki kana tina cyatakumanya so yashangana gumana arwana nabebembezi na zomba ntabatakwe basabiba kandi aboreke ngo nabikora mu izina rya president cyonka tubwagenze ni manya nibaza kutanka kwatagana hamwe mbona na leta butabako exactly and even in the video witnesses no manya ni babiro tukugenguriye muwena na bari perfect no kugengo mwanyumaka mutati muwa cyonke kikubache no ushanga umuntu byo mwene enda kugira ngo ninya gukora ninya kukirogwe ninyo wakabi ninya kumanywa osanga that mismatch yari tovuzo so twa batayire mu byo kuyamu ego ko yamu ninye kamara byo umurgano bayata kamara byo na ninye wenka kwasa kubani nyikwaho ninya kumanywa kimwe cyona tina torazi muri baro business center turi tujye no miss twine honorable former honorable Benjamin Buturo kandi turi ntambara mparampara na no kumanya asonga ko kuziri toza kugamba nawe kace abonsonga yobwire aho tumusanga ari amerumo ye ojiro politics wajya tukanze gukora atinze kuhinga oro no uhinga parani chata wena koko no yamba abana b'abanyaruguru akona ora mu cyo gendero cyabona no ko kwatugambira no kubayamba wayika hano yatuye n'abakozi bingi abo ku rugo mu cyaro wita ubunyaruguru ni nka 10-15 kandi cyamanyisa buri kwezi n'icyo bayumba senduka cyaro tinkabaga amazina watambara noza kubareba tinkwikirizo mu kuyamba umuntu kandi ukakigamba so nani nyamba yanjye intura ni nyamba ni kwata mukono gucyo nkagunya tugora amanyangu nya gwayamba so but noza kubara abana bona noza kubano bareba politics wa wastyle muto kazergamu no basokutazo mu active politics but no basakuba no guiding abantu mukoreke kiza kubateka chonkeze saa tujyo tukorera Uganda yona nesi yona umuwagizi wawe yankumira bana makaga bena yitebekanisa ebyo ntsa kubigamba twayikaye okay honorable tukumarira tunishe tukoreba ninga sa arukinto kibakoreba muri sector ya Rabirizi ko kwa kigambo ngwe kwatanisa ebetaroho umbebembezi ko kati edeneza kubaho Rubirizi yanchakare yonki wakobena rebeta Rubirizi yanchakare esemwe kubera cyo kubanza mtu yataga kore ngo twasigara turi district ya tourism na y'uburambuzi tusigaye turi district yentasabya agriculture na okuhinga mtwika yututa
tuza kusiga turi abayingi barunge cyamanyisa ubuvera za plastiki tuziyo mu makagitu okuba ni sisita kazumara imyaka 2 zitakagarikira ku banki itaka so vera na nechupa za plastiki ziyo zitwitira itaka ecya kabiri to protecting enyanja zitu okuba tuzona ziyo zikora silting hakiri tubyareho ibinyasa amizi to protecting eze nyanja cya kashatu abembeza bitwine batankegama n'abembeza ba Kongo kuba Kongo ina katare kingi munonga kandi turiyo tukora umuhanda government yitu ya Uganda ine kora umuhanda Kongo cyamanyisengu bayeza gukora turinde kandi wa Buganda nari wo mu east kurete ibintu byo kubiguza Kongo kandi turyaha so tutekama no mbashohi ababaria okuba Kongo katare nikingi buriya kandi kisanga no mwezo guwire bina katare kingi ke bihimba tubyina so nindeba tuza buhingi tuzananka abarambuzi district yitu neza gukora ubuhingi uburisa na no burambuzi Rubirizi district ebase kutambara hari nikitekate magize cyo gukwereza abebembeza kina kubasa kubahereza ntuwano wazo mbwebembeza nano korra abantu so wayiko mu office umanyengu umyaka 5 zuba kwereza obene yote bakanisa ntobwire muza kwikana orgayo okuba tinkwe no mwebembeza rwo mu parliament arge mu council arge nkahi umurebo tanke kura nation za kwata ngogo no bya rumwembeza witwa na ariate no oyete bakanise kurwo mu office kandi base kwegesa nabandi abaragara cyo mbigere kugira ngo tuze tungeho transition zo kwazubwe nire atari kugira ngo ugo yargamu takirebana nogwe nkahi ibyo nibyo bintu bimunonga so nareba bembeza baruho bakwataga nabarigere mu nabaragarukeho ibyo neba district yabwe nera cyo cyaki mazuma nshobora ko tunatugamba peaceful transfer of power nalo offices nbakeshongora munonga Uganda so twatsanka kuchikora nkitwe nkarubirizi ntushemero ntubatwabimba culture new contribution itari Uganda bakora umuga muhango go kwiyaho umukuru Madam Ariete Nakamya wa corruption nurangu umurubirizi arumabanda bembiza kugiria ninga ogunabe nakikoze wazo perception y'abantu amazuma garugo ngo abantu ntibakiriye nguze inguzero bakira kwatabona ko abantu bakutambare ngo ne kafyu urengo wote nekesha cyo mitwarebire noraro mukadukuru ka police oza kurengo no basa kwiga cyonga wagenda utinde center abapakano bakwata ngutoka afuna karumu ananka ka procurement oti betera mutima ngo office yabo Rubirizi ne ya government base ko government n'abantu bakorora abantu atari kora enda zabo zonka muri ba Rubirizi News Center webere kubona Jerome Sinot following ugono twatwinaho ambozi inche yatwerezaho obira bwindi byabiri bya politics ndawutsa kwiza tumutayire atugambere nko kubirene bitambara omu district ya Rubirizi nko kuyakigamba na mukaga yasaze mu kugira ngo nazagaruka yaje ati tinche ndagaruka kama meni impinga akabona sitero nabona buhereza obari na Jerome Sinot no kuba nakora asigara ndishira Ramadan kandi wa kamera nyinawo Gilbert Muhangozi utakarwa fantasy lady in a fantasy Yoyo mukwano bakuwe Yoyo mukwano bakuwe Yoyo mukwano bakuwe Yoyo mukwano bakuwe soge ali kupepezi yo ai soge ali kupepezi soge ali kupepezi yo ai soge ali kupepezi uteka wakazito buliro nkwata ko bebi nkubanga kuba kalipo chechimba watu pate ko bebi tutambule bulungi bwetuti walaya Mungu kukwe kwemfira kankolezi were nkulise kumpia nsigala wano kunia do this and let me go baby Yoyo mukwano bakuwe Yoyo mukwano bakuwe Yoyo mukwano bakuwe Yoyo mukwano bakuwe soge ali kupepezi yo ai
nikupe penzi mama, sogea nikupe penzi sogea nikupe penzi mama. Omukwano gwe guliwera kabaka bakateke na mbole, abantu bajjule batambulireko ne mukali omukko, nolwekyo kusaba omukwano wakuwe saba na bali balabe bakuwe. You wanna give me the emergency, baby, emergency. You wanna give me no fantasy, lady.